Gigatron eSport Gamer desktop računar je ulaznica u svet ozbiljnog gaminga. Stvoren je sa namerom da pruži vrhunsko uživanje u maratonskim eSport gaming sesijama i kompetitivnim igrama. Najpopularniji među njima su Battle Royale igre kao što su Apex Legends, Fortnite, PUBG. Zatim tu su i MOBA naslovi, to jest Dota 2, League of Legends, te MMO igre poput World of Warcraft. S obzirom na to da je Full HD trenutno najpopularnija kategorija monitora, komponente koje se nalaze u Gigatron eSport Gamer desktop računaru su pažljivo odabrane kako bi najbolje rezultate ostvarivale upravo na Full HD rezoluciji. Aktuelnim igrama je na raspolaganju 8 GB HyperX DDR4 memorije. Sve komponente su upakovane u atraktivno Cooler Master Box Q300L kućište, a napaja ih pouzdano Chieftec napajanje. Ugrađena Gigabyte B540 Aorus M matična ploča je dizajnirana da računaru obezbedi vrhunske performanse i maksimalnu stabilnost u radu. Pored funkcije za inteligentnu kontrolu ventilatora, posjeduje i RGB Fusion tehnologiju za interno osvetljenje ili povezivanje eksternih LED svetlećih traka. Srce Gigatron eSport Gamer računara čini AMD Ryzen 3 procesor druge generacije, koji je svoju veliku popularnost stekao zahvaljujući odličnim performansama sa 4 snažna jezgra, radnim taktom od 4 GHz u boost režimu i AMD SenseMe tehnologijom. Ryzen 3 2300X će u svakoj igri obezbediti potrebne CPU performanse. Sve što je potrebno za tečan gameplay je dobra grafička kartica, baš kao što je Gigabyte Radeon RX 570 Gaming sa 4 GB brze GDDR5 memorije. Jedinstveni WindForce 2 puta raskladni sistem omogućava efikasnije odvođenje toplote, čime se postižu bolje performanse i niže radne temperature. Brz odziv i osjećaj žustrine u radu obezbeđuje ugrađeni SSD uređaj kapaciteta 480 GB koji ima dovoljno prostora da na njega instalirate većinu omiljenih igara. Osjetit ćete razliku zbog bržeg pokretanja igara i učitavanja nivoa. Gigatron eSport Gamer desktop PC namenjen je gamerima koji imaju ograničen budžet, a osmišljen je tako da vam pruži sate i sate nezaboravnog online gaminga. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.